furi go ego oya ntacyo wewe ubarondera uvugane nabo ndabakeneye bose kunstara kandi umwe avuyemo yego sawa we sawa nta ngorane ndakwizeye Rero turafata umwanya w'uruhuko. Jesse yana ngo uruhuko wicaye hano wicaye uri mu telefone. Ufata telefone uzimye igitabo uzinge ufata umwanya uruhuke ubwoko bwawe uje kuzire utangure wumvira ibindi bintu igihe hari ibintu byo kwiyumvira tarakazi. Rega burya hari ibintu byinshi byasanzwe bize yasize ndetse neza. Ndahagaze neza. None cyo so akaze ngo muri mate. None gashatu Utwarire bukeya turafata umwanya w'umwuka telefone nsinye igitabo nsinge uruhuke utangure wumvira ibintu erega hari ibintu biri ubuzima buri nyuma y'akazi ariko bwananze yaga warashimye uko je ubusigara kwiyumvira ivyo ukiyumviriwe hari igihe nicara nyumvira ivyo uwo mwanya wari gufata ukatira telefone ukatenga igitabo ukiyumvira urenje sigara mfata umwanya wo kwiyumvira sinzi ibyo bwe cyari bimaze sinumvira ariko ugiye bwa mbere umenga nashimye kubivuga ko ariko Rwanda yisubiyemo kandi byo mukobwa byo mugenzi wanje kisa ngireko kisa mubara bu haburi kimwe umukobwa birakubavyeyi bafite umucuruzi ava mu muryango wisomeye ava mu muryango umeze neza bafite turazi ko dufite umubano urumva n'umuryango n'abagenzi b'umuryango wacu wa hafi kandi sibyo duhura mu bintu byinshi duhura mu kazi duhura mu bintu byinshi bitandukanye kandi ndamunsi kandi twaramunsi yaramunsi hari basanzwe bazi mu cyaro niyo mpamvu ejo nicaye ndumviye none kisa habura iki umuhungu wanjye mukuru habura iki none ko nishije cyane kandi ndakubwiye ayinyarutse papa waba yapfuye nawe abonye kuzukuru ngahe akagenda ateka ariko ahari ngazi ko adateka nawe nuhindo n'abayinjyanja by'ukuri none ejo shaka tuvugane by'ukuri n'abayinjyanja Kisra ni umukobwa mwiza pe asa n'izuba rirenga mugani wabandi bavuga ngo Amerika urumva vraiment ntacyo cyabaye kabisa gusa ikibazo nuko kumari cya kindi nyine nakubwiye ibintu muze yasize bidahagaze neza byinshi cyane narashaka dore rimwe umwanya wo kwicarana na Kisra ngo tuvugane ngo dupange ngo byageze bitanga by'inkundo nzi ko hari ibintu birononekara hari itunga ry'umuryango ntararonka urumva kuri jewe ndumva ko n'abandi ko ndahemukira umuryango kuri jewe ndumva yuko atamahoro n'uronka nzi yuko hari ibintu by'umuryango bitaraja ku murongo neza amachinja mu gihugu ngabya ibintu by'inkuru bujya ni atari ndakoze ibara hasigaye imyaka ingahe mu byo bintu bya konje kumirongo Jeni yavugira ati hasigaye amezi nuko yuko nimba hasigaye imyaka iyo myaka ibisiko tararangiza nagira wo muzana ibyo mvuga hitse sivyo nibi ko yitse jina ariko bimvye yuko wo muzana ukagema yaje mukabana hama bimwe bikagufasha nawe azowaje kugufasha icyo bitumufasha abaje gufasha tware bine none mugihe we kuraduga wenyine uraho je mfise ibintu ko nikora sivyo se business plan jizere jene ko bimvye yuko ugira mariage n'icyo mukobwa yarize ibintu by'akazi arabimenyereye n'umuntu akirebutse cyane akagufasha wowe nimba ugiye mu murima w'umuyigi akaja mu murima wo hanze mugakorana ngo birumvikana gusa jewe wumva yuko je ndi muri abagabo badakunda ko abagore babo baruha urumva rero ibintu nk'imwe by'imiruho ibintu by'imiryango sinifuza yuko
umuntu yitwa kwaza w'umudamu wanje abijamo cyumva ko burya deja umuntu amaze gushinga ubwiwe hari ibintu bimwe ateza kwiriganya kuko ko mba ntanguje iyindi famille yiwanje abagenda ndi responsable bisigura yuko hari bimwe nko kumbere nashobora guha umwanya ukwiye niyo mpamvu ubwo ndi concentrate bikwiye kandi si uva mu myaka ngo humura nta n'imyaka kwazi daje aho nabigejeje nta n'imyaka aho nabigejeje asigaye ndakene umuzo kuri narambiwe birumvikana nibyo muri babiri none bifuza ko dukora iki usikira usatse ikintu cy'ubwiye ndifuza inyishu yawe nziza ntangora ngemera urabisezanye ntugira ikibazo apare vile vyovyo nzogerageza nzoguteza mushiki wawe niwe gushobora wewe oya mushikanye nawe uzongera azaga mu wiwaye niwe nzoguteza waye umwe ntara jewe niwe nzoguteza beho ntarahisha wo bitaya ugera yende cyo guhamagara cyanibuka ko guhera mu gitondo ko muri iki gitabo je n'ivyo bingenza ha genda ufungure ndazobwira abo guteza rinde ne yatsi meze neza yego papa bari bazindukiye ko nari nakurundi ariko nkakubura basi bibaza ko nagiye ahantu kure kandi ngaho nagiye ku boutique bashe nahamagaye ndaje muri chambre iwawe kuraba ko ari yuri ndabura ati none uyu muntu agiye he nangiye ku boutique ati nangiye kurondera hama nashaka kubaza bimeze gute wewe na Jamil papa njye na Jamil n'ukuri mbona uko birimo biragenda biza gake gake erega burya nanjye Jamil ndamukunda urabona nagerageje kugira ngo we na Jamil mube bamwe mubaki urugo kandi na nyina wiwe umuryango we twarakivuganye neza twarakivuganye turagihuriza ko kandi aranyemerera bigeze kure papa urashaka kumbwira ko na mama yemeye yaremeye neza cyane haize igihe kinini tubiyaga nawe kandi akaza icyo ndamubajije akakinyemerera ko atangorana papa mbamubwire niba hari ikintu nanjye cyanshimisha yego nuko nabona ibintu bikunze ahubwo bizoba ari ibintu bimeze neza cyane reka dukomeze tugerageze gusa nanjye ndi gushyiramo imbaraga kandi mbona biri kuza pe ntabwo uba mwiza nka nyoko wawe wowe watwaye ubwiza bwa nyoko wawe nawe nukuri nyoko ibasha nuko nyene uri mwiza nka nyoko wawe urumva sister bite musabe umeze neza kumwe n'isose mu kumuragana ari gashaka tugwa kuyaga ntabwo yajyana uyu munsi ndagusambira era byose bisarisha naho najyanishije hera mje niko n'isose mu kumuragana na sister bite none rero ntubizi ko tukunda kuyaga ariko mumisha kwera imisi yose mu kumuraganira bite nta kintu tuguhisha nawe kwera oya vrema nta kintu tuko turaguhisha ariko mumisha no kuri kwimana mbwiza rakubwire icyo tuyaga ni ikintu cyiza cyane kandi uzokimenya tu uzokimenya uragiye ariko wewe nawe ndakubwire hano harakanwa ntumye gusa safari nejo ari byo ngiyemwo kuraba tuzofata safari tuzagenda ntuzibagiye ko nziyamereye gusa je ufite ibintu byinshi mu mutwe bakiguhereza uhita unsigira hasi na 50 $. umviriza rero akana kuza uramubesha abesha mushika kandi yagutumye ikintu bukimuzanira agutumye ikintu bukimuzanira sister ntutwa urabizi nguvu nakoresheje kugira uronka ako kazi ndakwemera sister umva she mbabara uzashyira umutima kuri ibyo bintu nawe reka kumubarira kumumarira agafano gumumurika jera ngura n'umunsi n'umwe gusa mbona mubwira muri nyene nama nakuguriye papa muri kagende bo sawa tuzovugana ejo mbo kandi ntuzatebe umviriza wowe uzogenda isafari ejo safari ejo hari byo ngimwe atwara telefone hari ibintu nashaka gutuma muri Kenya muri Kenya yego kugira ngo ubinzanire yego mbona ndaza kukubwira ndacyategura amafaranga ndabe amafaranga ingene
ko bikwiranye n'ibintu kudora ryaduze ntwabusanga ndabizi abantu ibintu dusaba ko shira amafaranga yiwanje kugira neza amafaranga ku kazi kari hatari yego humura idolari ryo mu nkurikirana ngere yaba yanyibye amadolari ngo yaduze nje ndabikurikirana ku munsi ndabizi cyane ahubwo ujya ugabanya abakenya abatanzania n'ibikindi sawa ese bibari he si hari umuntu agiye kuramutsa hari usigaye ngaho wenyine utabye mwira basikunda papa wari ndamutinya papa wanje nawe mfanje arakuriye umutima cyane ndamutinya cyane ewe urazi mbega ko wa muntu wavura yakize ewe yakize ubu n'ugwembe bashiga mutomuhaye w'inzoka waramufashije yakakumbwira nukuri burya warafise ikintu kikurimo indani wewe uyante nawe uratweza nukuri imana yamuje nawe nzokwama ndayishima nukuri ndishima kuba mfise umugenzi nawe uyante nawe uratwenza hama hari ikintu ushaka kukubaza ese kubera iki kenshi iyo turi kumwe nkabona abantu uvura bagize ngo baguhe agashimwe baguhe amahera uca uyanka ni kubera iki shani tijya n'ibikunda kubera jewe sokuru wanjye yarabimbugiye cyo gituma burya hajya abantu banzaniye ibintu sindabitora amafaranga iki yakubujije gutora amahera ubitoye ingaruka niyahe ingaruka ni rimwe ariko urumva yene nkurikije ibyo sokuru yambwiye ntacyo ari bya kera noneho urabikora none nuko bimeze burya abantu ba kera burya ugenda ku mategeko yabo muga birumvikana muga mukobwa urakora ikintu cyiza vrema kandi uravura abantu ariko nishize mu ruhande rw'iwawe ukuntu mbona uvura abantu bakatanga kuza barakuvuga nabi mari kuraroga marayiki weraje biza wumva bigutwara shagera kina kimwe ibintu ariko kabisi batahura umva bafite ukuntu nyene batahura kugabo uko nyene bavyumva ariko si uko biri yani wewe bicanga bigaseruka ego nukuri je ikintu gusanzwe bakomeza nyene nkora nkuko nyene sokuru yabimbwiye wandi nabo bawundi umurozi ngo ndiki ndabizi barabivuga abantu benshi bambonye ngo wa mwana wakana kabona umurozi muga jewe hari ikintu maze imisi niyumvira kubera ko uvura abantu cyane uvura abantu benshi kubera iki banka ry'amahera kandi ari yo gutegeje imbere ukava mu buzima urimo cyane ni kubera sokuru wawe yakubujije kuza uragira uza uratora ayo mahera sokuru yarambujije anitara rero amafaranga no yatora kandi yarambujije utirero nanje ndaguhaye nayo wote oya unanje inza kindi ukaza kumvura nkagwa nayo wote ariko amafaranga notora no yaguha nce nza mu cyumba ninyegeje nkayagushira musi asha nayo no yakuzanira mu sasa hariho amafaranga yari yabuze gusa nacenye nakuyatora kuri konti nagwaje ndaza kubigusigura inashika kubera nagiye gukotesha ijya place yajya kuri 20 bambwira yuko tuteza gutanga avance y'amezi ane ngo nari nanyara ko y'amezi 3 cyangwa ntaco gusa n'impuzo namaze kuzisiga hajya yanyu umukozi namusize hajya kila kitu yatangwe no munsi rero ndibaza neza yuko amafaranga natoye yari 400,000 y'ukwezi kumwe ndagwati ndaza kubikubwira nimba ataco byishe kuko natoye ntakubwira Nangora nawe gusa uze kunyenikira nize kuboko neza sije amambega nani Gerard guti ni mwabaye mukivuga Gerard yandondeye mugore nari nkiri muri makuru se yose ndambye ati ndaza ko turaza kuvugana ku mugoroba ni nabapose kugira ngo sinze kwihenda ngo dukore biharuro na sasa bro hari ikintu ngene kubaza sije mazimisi ndo nkapere nyinshi cyane apere nyinshi umukunzi wawe kisira hari ikibazo iki ko kumuhamagara andirira ambwira nk'umuha umwanya aragukena arakenera ikiyago cyawe nawe hagira urukundo n'ikiyago cyenda buri cyunda mwisha kandi azi neza ko ari jewe nawe we gusa tubikene amabanga tubwirana byose mugize ukuri ikibazo cyane Kamili ukuri nakubesha je njye sinzi impamvu nimukobwa ntamwumvamo sinzi impamvu ngo
umwanya w'iwanjye kuwuta kuri we ngo bari uruhombo ndasanzwe sinzi impamvu hari igihe byari ubona ko nimvira bakubasha bino bintu kuko hari ikintu kitameze neza nakinyegeje muri na migenderanire yanjye na Kisa byaje mu mutwe gusa uko ngo hari ijwi rimbwira ati burya hari ikintu kitameze neza ari ikintu kinyegeje hagati yawe na Kisa n'ikintu sinzi birashoboka ko hari ikintu kiri hagati yawe sha ushobora kuba no gutahura kubera ko urukundo ni ikintu kitinyegeza iyo ruhari baboneka iyo rudahari bikaboneka ariko ikosa wakoze ni rimwe n'iryo kwa murese akizera yuko umutima wawe ufise iryo kabisa ni kosa ndagendera kandi iryo kosa narikoze juste kubera kunezeza gusa mama sino mu by'ukuri jewe ntabyo nari gukora ibyo kosa gusa hari ikintu ariko ndumvira nk'impanuro noguha harya umuhungu n'umukobwa biratandukanye cyane mu kintu cy'urukundo ko umukobwa arakenera cyane umwanya umwiteho ugiriho kugira ngo abone kugukunda ariko umuhungu santima ziwe n'ibintu nubwo bakubesha araguha uwo mwanya kandi ntiyumva yuko bimuguze ko impact rero kugira ngo wirinde kuzogira umuntu azogenda kuvuga nabi mu rukundo avuga ati Jamil yarambabaje cyangwa byagenze gute ndibaza neze ko uwo muha umwanya bwo rega wewe ndumva nubwo ba 2 minutes uwo musi ukamutelefona wiriwe gute umeze gute ivyo biba bihagije kuri we hanyuma bukiye kuzogenda umwereka yuko atarukundo mufise ko ariko wamujanye bukiye kutamubona umutima ngerageze ndabe gusa nuko genda burya ntakunda kuba gukoresha ubujyaje mu bintu cyane mu byerekeye imikenderanire niyo mpamvu burya nakunda kumuha umwanya wanjye ngo ntabyishiremo cyane nakujyana yuko ndamufise ku mutima abone gusa yuko akiri agahazi musa ku gaze kazuba ko ndibaza ibintu byose bigenda neza anyway ibyo tubyihoze abo witegura ari hano nyine ko tuzojana mu misiri imbere urumva yewe uzakubwira ndacyari ari ikintu ntegereje gatoya abantu uzakubwira anyine mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu oya nahanyine mu gihugu okay najyana hanze y'igihugu ngo ndabe ko notegura ibipapuro byanjye ko cyaheze aho ni sawa sino nawe sava ni sawa oya je nta kibazo uko ameze neza sister wawe ruguru hajya ameze gute umve ni impore hirya twaravuganye hirya yecu niko nababwira ati aho bimeze gute arambwira ati namarame nta kibazo kubifata nk'umengo ni mu vacances nk'umengo navuye oya twarabonanye ariko n'ubwa mbere ugeze hano mu rugo yego niyo mpamvu uyu munsi mu gitondo imvura yaguye reka turi mu bihe by'imvura nabyo birumvikana shano kwishima wumva ibintu navuze ngombwa ingero zisubire ako nako rero isaku ziwe oya braza si saku Kisa uraba ukuntu muri beza mwese inzobe arakanure utuvyariye umwana yoza sagute muzungu baza musaza oya oma asagute nabiyo nzobe braza wanje afise nawe nyene iyo nzobe yawe sinzi peut-être razoba asa na nyina Kisa ndamukunda kandi nzasenga Imana nzo tuzanya sengana beza wewe rero wamaze gushika no muri mariage wamaze gushika no mu bana mariage gusa ibintu byose wabikoze mugabo ibyo avuga ni ukuri none sibyo Bewe wamuhaye ngaye basha ko akunda kuvugira buri umwanya ntashe Kisra ndi ku kazi Kisra kuvuga turi mu bya famille Kisra sepa wamuhaye iki wana kinamuhaye kugira ngo warankunda ndagukunda cyane nubuye wayibwiwe oya braza subuye wayi ni kumukunda cyane agashi kanje kavusa arakayuwaye oya nagarubuye abandi banavuka batanguza amaguru we yavuze atanguza ukuboko Halo. Basha,
reka ndakubwiye nimba ikintu cya mbere wakoze cyiza kundugikira umuhungu wawe akaza kuganira n'umukobwa wanjye ni ukuri kw'Imana meze neza biraryoshye cyane rwose baricaranye bariko barayaga akamwemo kabishe akamwemo bafite n'ikosi n'ukuri ni wowe birama sinokubwira ati bimeze gute oya nukuri genda bikubwiye ati bimeze neza egome bash oya vraiment icyo wakoze ikintu cyiza wageze ikintu cyiza utumye umukobwa wanje atekana kuko umutima wiwe wari wamaze kumuvamo cyane yaratangiye kuza basha no kufungura ntiyafungura yararahagaze kubera kwiyumvira umuhungu wawe bari kumwe kabisa baricaranye akamwemwe ni kose mwana wanje umenga yari yamwiteguriye neza yari azi ko uno musaza gushika afise umushitsi witeka egome oya nta kibazo nta ngorane ndazi yuko kabisa bizogenda neza okay kijya ndakibuka ndakizi ntacyo nta kibazo umuhungu wawe wewe mbona yuko nukuri nawe ni umenga bimurimo neza hasigaye nacyo genda kwijeje urabizi je ko uko nimereye meze neza cyane je ikintu yo ndacitumye ndagikora kandi kikaja mu ngiro kigashika jo sinyaga amayaga amazigara cicaro oya habana bana gatoya abijyana ndavyibuka ahubwo urankorera cya kindi nari nakubwiye ko wondabira bya bidandazo ari umuntu yarabikeneye n'ukuri sawa abandi bana iyo bavutse bavuga bafise imyaka 2 n'igice 2 3 niyo batangura kuvuga mugabo yavuze afise umwaka umwe kuvuga amazina avuga amajambo ariko arakubesha mama wewe muzanyicisha kera urukundo rwinshi ndagufitewe ntabwo nubona ko baza nayo ihetse ndashaka kongera oya braza kuzana ikamuzana ibindi oya iyi nyene niyo ushaka kumuha iyi nyene basi mushaka oya mfite mwana muramukazi wanjye hano my amakisi shaka umusosi uno musi tuva ngaha dufunguye oya habraza ani mu restaurant si muri restaurant oya akisa nkunda ntegerezwa kuva ngaha ndivyo ani wanyu oya turenganzira bwo kuba yavuga icyo ashaka kandi umusosi urahari tugene tutaraje oya aho nyarutse dore umusosi ajye kuzanira ibintu sibyo oya nangoranira indira ntacyo je ntaragera ko umusosi twavuye muhira tudafunguye ko buyu wayi wewe bada oya je nari wari ariko sindari ariko arakubesha twavuye muhira tutari ibyo biraje gusa mbere ya byose nyine nagira mvuge Jamil navuga ko nishimye cyane kuba waje ngaha kuko ni ibintu ntateganyaga ko byabaho ni ukuri ni bisanzwe cyane oya ntabwo ari bisanzwe